Обратите внимание, көңіл бұрсаңыздар, орыс тілінде бұл орыс тіліндегі мужской род, средний род, женский родтон башқадағы жалпы родтогу сөздөр бар екен. Алар қандай болушат екен? Эмне үчүн аларды жалпы родтогу сөздөр деп аталат экен, дагы алар кандай колдонулат экен? Ошо жөнүндө сөз болот. Слова типа обжора, тамаксуу, неряха, иленди, сирота, жетим, плакса, ыйлак, ябеда, ушакчы, бир нерсени ташып барган, молодчина, азамат деген сөздөр. Они относятся к женскому роду, если называют лиц женского пола. Бул сөздөр эгерде женский родтогу, женского пола, если женский полдогу адамдарды айтып атса, анда бул женский родко кирет экен. Мисалы: Айгуль маленькая плакса. К тому же она ужасная неряха. Айгуль кичинекей ыйлак. Ошону менен дагы ал аябай иленди кыз. Эти же слова могут относиться к мужскому полу, если называют лиц мужского рода. Ушул эле сөздөр мужской роддо болушу мүмкүн экен, эгер алар мужской родго тиешелүү эркек киши жөнүндө сөз болуп атса. Анвар неисправимый за Соня. За Соня бул уйкучу деген сөз. Но он все-таки большой умница. Бирок ал баары абдан акылдуу. Канткен менен ал акылдуу бала. Уйкучу болсо дагы акылдуу экен. Бул жердеги мына за Соня, умница, сирота, неряха, обжора, плакса, молодчина деген сөздөр демек общего рода, же жалпы родтогу сөздөр деп аталат экен. Ушундай эле эсиңиздерге туткула. Запомните, в русском языке нет слова секретарша. Есть только секретарь. Мисалы: Мне позвонила секретарь Алина Мамытова. Мага секретарь Алина Мамытова телефон çaldı. Документы надо сдать секретарю Алисе Исабековой. Документтерди секретарь Алиса Исабековага бериш керек, тапшырыш керек. Эми караңыздар, төмөнкү сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. Сравните предложения. В каких предложениях говорится о лицах женского пола и как вы это определили? Салыштырып көрөлүк. Бул кайсыл сүйлөмдөрдө аял заты жөнүндө сөз болуп атыптыр. Муну кантип билип алдыңар силер? Первое. Доктор выписал рецепт. На совещании выступил депутат. Секретарь рассказал о своей работе. Бул сүйлөмдөрдө доктор выписал рецепт. На совещании выступил депутат. Секретарь рассказал деп эркек киши жөнүндө сөз болуп атат. Муну биз мына жерде окончаниясынан же болбосо мүчөсүнөн билдик. Мына бул жерде үнсүз тамга менен бүтүп атат. Бул жерде дагы этиш үнсүз тамга менен бүтүп атат. Ошондой эле бул жерде дагы үнсүз тамга менен аяктап атат. Ошол. Экинчи мисалдарды карап көрөлүк. Второе. Доктор выписал рецепт. На совещании выступила депутат. Секретарь рассказала о своей работе. Мына өзүңүздөр байкагандай, бул экинчи сүйлөмдөрдүн экинчи группасында этиш сөздөргө уже мүчө уланып тур деген. Демек бул аял заты жөнүндө сөз болуп атканын билгизет экен. Действительно, глаголы прошедшего времени употребляются в форме женского рода, если речь идет о лицах женского пола. Чындыгында бул этиш сөздөр өткөн чакта женский роддо колдонулат экен. Эгерде аял заты жөнүндө сөз болуп атса, аял затынын кыймыл аракети жөнүндө сөз болуп атса. Мисалы:
Лекцию прочитала академик Урузбаева. Фильм «Пацаны» сняла режиссер Асанова. Операцию провела хирург Ахунбаева. Өзіңіздер байқағандай, бұл аял заты жөнінде сөз болып жатқанда сөзгө етишке а мүчөсү өткөн чакта уланат экен. Провела, операцию провела, сняла, бұл өткөн чакта, тарткан. Бұл «Пацаны» фильмин режиссер Динара Асанова тарткан. Жолсо операцияны Ахунбаева жасады дегенде провела деген мүчөсү уланып жасалат. А вот прилагательные с этими существительными употребляются в форме мужского рода. А бул ушул зататоштор менен кошулуп колдонулган сынатоочтор прилагательный мужской роддо колдонулат экен, мужской роддун формасында болот экен. Мисалы, лекцию прочитала известный академик Урузбаева. Прочитала. Лекцию прочитала, мынакей глагол этиш женский родда, а академик менен колдонулуп аткан сынаточ известный академик Урузбаева, известный деп ал мужской роддо колдонулат экен. Известный академик Урузбаева. Фильм «Пацаны» сняла молодой режиссер Динара Асанова. «Пацаны» фильмин жаш режиссер Динара Асанова тарткан. Жаш режиссер десек, молодой режиссер, бул жерде мужской роддо колдонулат экен. Режиссер молодой. А этиш болсо сняла а мүчөсү колдонулуп женский роддо уланып, женский роддо колдонулат экен. Операцию провела опытный хирург Ахунбаева. Бул жерде деле ошондой. Провела этиш операцияны тажрыйбалуу хирург Ахунбаева жасады десек, бул жерде провела глагол этиш женский роддо мүчөсү уланып, а хирург болсо, хирургка сынаточ, кандай хирург, тажрыйбалуу деген мужской роддо колдонулат экен.